Astagfirullahaladzim. Zik, kan? Parah, kan? Marah, iya. Kopa. Oh iya. Oh iya. Kopa. Lalu dua kali. Lalu. Parah itu udah bertiga. Nya sok. Ya sok mana? Bareng. Sareng. Sarang udah sarang. Ya. 1, 3, 4, see. Cicak di dinding diam merayap. Ayo orang berjamaah sholat maghrib. Kalau seekor nyamuk maghrib nak terjadi balik dari kali pokok mau wabat nyamuk